Kinong tray COVID-19 Emergency Care Service, kibala thongkam shipor da ka DHS, kibala tray nadu kipor COVID, menta kesengi ka santarik unok pra arhajar arpulai, kila let yakendu ya ka DHS, ban panjing syai hakabayadai bat katulop, kabala sa mentalah nriu benai. Kinong tray contractual na ki district baper na rilom kasi jaintia bat garo, kila berngemru ban penlong da kajing syatngan ka baklembo por, hakmat ka office secretariat, hakakat santarik uno pra arhajar arpulai, lada ka sarkar kamla ban siuno yakatulop jongki. Kini kinong tray COVID-19, kila temu bantur sya secretariat, kenang banyo yakendu ya menteri rangba ka jela, ukon rat sangma, Henry nakaliang kibor pulit, kila pakhang lentino yaki. Nakaling jongi nga kumui nong tri jong kini ki COVID tang ba mesai ngidi jong COVID-19 de menta pat lapan kelai ngi cak emergency care service de la teng jonga de kas pada nyapnya ka kambang tri por pangapoin nangkong ya COVID-19 ngade po civil hospital apo COVID buat kede apo ICU de nri lacha tamnet no ngi pede ha ulai potri jong benai September jong ta benai de ka salary ba sya pending jangi gade jong benai April hadu jong September. Don kibah nri benai, don kibah nyo benai, kita myo pasal ri hadu benai. Ndangila wat kita kajing tip jongi, ba barok ba ngiwan menuju marnukong la apo nyi dah kani ka office DJS ni. Nani ngilawan hanya po office director hanya, kabang ngilawan hanya, kiai katkum kajing keren, te kiong bala penbiang lot na tumta kiai barok anta kajing thok katkum kajing pan jongka, naling jongka government. Tendang ila ikendu pat si her minister jungi pat mairu yang baik kalabiang temanta ke basa apo kedai haki dealing assistant te dealing assistant jungi tingila ikendu lang nadu na finance jungi la lang ta na joint secretary ngila lang te hadu mentaru kampon poi hire la kanu sin sung ila ikendu I na kali jungi ila ikendu I her minister te hakalas ba khadu pede kata kedai ha apo trik jungi bunai nukomba tingila wani kendu aksin ba khadu don lang na kali DHS ru atau komisioner udan lang I health minister udan lang tu basmi tegila ong ba arpau khasan singi ai porengi bangun pun poi tertulop tena do arpau trik hadu mentahi kala dei khasan singi te kanum poi kata katulop jui alor kakam bala sya penkut hajing isya damari penkut kakam katu singi ni asi singi singi ro ade ben pelaj ya taka kahok jungi keriklem pelaj hadu menta te nakaling jungi ngi ndang ngim suhun re amar katkum ke badan katuk kene ngut na Shillong hi te kibadi na kene ka Shillong area bakhamjan kilawan ken ban wat jing tip biang nang ni na po DHS nang ila pha lang sikini baro jong kini institution jongi jong ki badi baro koi jong kame kele ya tingira pentip mangipat kalong kumta te makir ka don kata kajing bom sung hunsu na kai kata ba kat balej man ka pos ka ju kaju ba jing khamyo ata ka salary spending bit kumne katai kene kata te maki pede menta da kajing kawai kajing mut da kawai karai borok ke aiwan lang napo kasi jenti bat narilum garosu lai wan lang hani te lai wan lang menta te kalong ke basung ngok pat berengi ba kajing kular chung minister pede along ke ba thrat ukna ya berni khau teng terdak na tu sana thrat sana shewai along belek kenjat bol nasi siling yangi pat man kasngi man kapor hakashi tayo arsin laisin ngi habani kendu tangi kum se la jong ngi haban mi na ying ngi haban lej wat ngi haban lej ban tenru mo haman lagi office ngi haban likli balai ba kumta na link staff na DJS ru tangi kum se la jong ngi haban atur haban mi madan te kumta ha re ga sngi re ngi la rai ba na kalian jungi jadi ngi wan so hani ba di DJS jungi hani te gang la dang ngim yo ka ngi la yo ka clarify hani baro ngi la don lang baro im le la yo sngo dan kali yang ibaro kalau clarify lut hanya bom dan isu apa pending ke distang jong comment site tementa ngimut Malaysia po secretariat dan rena kali jong police department pade kala ka khanglen pi ngi ba kimsa ban yat ba dan kali jong pade ngi kwa bet ba mta sngi la dang ngimyo kondu UCM kemut nginum khi na ne ngin yat la ka yat bet karli jong iru ngin yat bet hadu ha get jongka secretariat te la dang yo kondu ya health minister nginum tre na ta yeno nur nginum tre tang hu chief minister be ngidon company kendu untas ngi bangin tip ya katelong nak ei ba kaslem ka salary jungi tang tai por ketu fast pandemic dapter por badang di
we minister barim jungi iba el hek kapur banang bat kuma i pede kadang doni kata kajingnya kadang pending makanar arbnai lebnai long gidang yo kadang yajbet kata sori jungi te hadin untuk pede mars mi kene ka we ka government ka bamenta ka MDA 2 pede haduk menta pede kalang ke pending spending te hadin bai lakiu de i doktor amperin haka sin ke ba nangkong beli kendu beri ka taruh la pending sau benahi ka de henry benai tang ba ki pelaj ngi sau benai haka ta kapur beli kendu beri ka slam ba i bangen sayo ila ong bi pet menta ka lajan ka election so yong kumta te kemut pinhaban ya afsan marka rules kumsa ada bantam ta itu hi sangap kata hadin election so yong ru kadang simpor hi de sipnai tam sayo ta ka sau benai ten re hadin nang ta pede sakane ka bamenta nadu april hadu september kemut idang yo belang de iklam padio dan masalah itu jam bo ngisim nang ni jakmat de kumbang lakten de galong bi kumtai namar ba pada kim pelai kumbak ka deadline ngilai bu be borok ngilai fix lang ka de kwai terik trong ta bunai Disember de ngi ai por be site yo de la da kim pelai ja kata ka deadline bang ibu mengi khatwai terik ngisim dakah hunggar strike nadu kasan terik ka bom ka jing chat han bom bu sngi nyai ngin le ja kata borok ni don lang borok wi ke megelia adu nari rum garo rum jantia bana kasi na boiru walang barok kat kum kini institution mar barok kidi jongka government hospital kini barok don private hospital di jong kibatri di jongka government hospital enggak starting kumba kisatli kiwe proport ingin song be hamini sekretari pemajan de sekretari. Season's greetings to all our patients. In order to celebrate the Christmas spirit, Mia Eye Clinic will be having a pre-Christmas sale on all frames with flat 40% off on 16 December 2023. Also, a free eye checkup from 10 a.m. to 5 p.m. will be conducted on the same day. Join us to help you see the world better. For information and registration, call 825-700-3176.